Okay. And I say nyame no mo sumo. Say busum no mo sumo. Media me to the media me. Because the entire make us no me ankasa no. Pastors be brave outside Ghana no wa me no mo kasa. Okay. Say me petumi. Me petumi a twi dom beba. Me petumi a me be kwa miracle. Okay. Enti sa no ma we nyina nipa usum nyame a na wo san say wo ko petumi dia ko share asoro de ati. And make sense. Yeah. Wo hwe sa no ma na won ti ase. And wo sorry a kom share ntro wo ko share kom we ntro. It is a pastors no normal mo ye no. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment ababa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location or Abeka Flipper Junction. For number ne was no one casa free. No more beyond that one, no more being casa me from one casa free. About too much so na and let the yesin konwe ya papa Dr. George Dampare and abra yama no IDP position oya niam bebere wa start chichi no ati asofo nyina ni nyina nkwam shahodo asofo hyehye ema ekoso fear and panic eno na nam so ma celebrities mienu ehun koka edwa mu na enei one Christian bodies ni nyina ehia mo amati ase ya wo mra adwuma bi a woye bia emra da ho Ghana constitution ni chese ubetimi ayede but enyama eni obi de no enkonko ye yi na enkofa fear and panic emma enu nti no obia enhya ni nkom na ebom kom se no se wo hye na evidence bi ni hu dia eni e forget ya na edi fear and panic ne ba nti ye be chew na eno manya malam shehu ha me ne ba gbon komo enso ma metwa me homra me ba na ya to aso so Emma wakaba biemu edeba too much GH so we de mi boy pin malam na malam so yobia oye sunsun hu niema na onim se ne sunsun mu nsem de ono no ko hu ni nsem wo sunsun mu obia de be prove kirewo ansana entimi ne no ebo nkomo malam meta ma wakaba meje oso ati say ya da Yesu ase wata de obi ani boso anya na obedwane eja but ya bitimi usa mo dress no in fact tamale de manage ho ankasa anti no o kwanya echa no mom na meje sawati ase mate ya hwe IDP watenenka oba ye nsem a ekoso ne esisi ni ade nyina ene sunsumu nsem o se so obehu bibi wo sunsumu na abeka na uni evidence ene ato wo ade encha wo ho entisa ekoso fear and panic ema obi create me twisikan no de akoko obi se ne be ya nkomhye no ebebe mu ni akasa yampa ono eno de no na nso ye malami den na wo ka fa ho yo miniaba asemu ya obusa me asempa e wo se ye Ghana fo nyina ye dwene ho okay na the medical can say wo se IGP wa take steps okay e say me IGP a ye de aba Ghana will take his steps until the end say papa no it was say ye bomb by man okay say we be continue no we yes adwuma no me say normal bi ante ne kura no a normal bi so beti abofom because say wo hwe pastors no normal omuye say be ko yi okay and the omuye no so no omuye I don't know say omuyi amanfo afre how mu so omu sande omu ko hye how mu I don't know okay and I say nyame no omu sumo say busum no omu sumo media me to the media me because the entire make us no me ankasa no pastors be brave outside Ghana no wa me no omu kasa okay say me betumi a twi dom beba me betumi a me be kwa miracle okay Enti sa no ma we nyina nipa usum nyame a na wo san se wo ko petumi dia ko share asoro de ati and make sense yeah wo hwe sa no ma na won ti ase ena wo sorry a kom share ntro wo ko share kom we ntro it is a pastors no normal mo ye okay just me person me bo pastors no di sa na say ya wo ensem we a ekoso ya wo hwe a make sense say wo be ka say obi be wu
obi bewu na wo se obi bewu na ya no kure na wo ka de obe ni se wo share dem na wo bompa e ma nipa okay wo bompa e ma nipa na sa de na afi mi so ba wo be gina asimesi bewu then pot na wo pe wo pe se e ma wo bibia na wo pe se e wo den eno na IDP NTS so wo hwe sa no ma e koso no anti papa no the steps are on fire very correct into the message say mumma bibia e mfa Bible okay entirely o yes no ma na be ma no ma bibia even the economics na nkasa no e be okay pastors no de omo ye no omo ha no ma bibia o da affect economy no bibia because Ghana ska half e ko pastors omo so no ma mu ye nyina ye bukata na we ni hwe eno ni asem no na wo ye sunsum ni pei se wo hu bibi e wo bi hu wo sunsum a e kwan be na abefa so a wo beka emfa fear panic entu ni panic so kwan ya wo befa so a wo beka hu se Ghana mbra no okay e wo de echiri sabi bibre hu de esi enye se wo hu ena bibre so ento me hu nipa a wo nanti a wo hu se we wo bewu okay but who waka say obewu a wanhwe a court na woni na bewu yeah ana say obewu a wi no ya ka say una oku no enti sasem na nka sa no yenka enti ebe ba ne sen na wo hu say obi bewu then na wo tia so pa wo be ba be gina obi ase mo aka kire obi ase for say asimesi bewu I don't understand na wo wu a wan na ku wo na oku ebia so na woni mo hwe so hwe no ma ekoso na me we se aza so for no big Ghana ase bibri so for omo no ma nyina ya aza de omo ye nyina ya ntro ene de 100% ndi sam no ma nyina dipa so de wo ye bibri o se o ma no kure ene ede enti mi akasa no so for no ma mi akasa se am I confused se Christiosum sana etiana bo hwe no ma pastors no ye no ano den na se wo bibi wo sunsun a utili bi wo sunsun a woni nipa no e wo link ya okay utili ga jasi mesi bompa bo enye de enye se di se obie mu ka kire no se si obi obe ka kire sa no ko e be sama pressure ama na because adia wo hu ye no enye wo na wo di share no e adia e ba no so okay nti wonnim se ka o ka no e be ba na e be jai de we han se asimesi my own Bible enye de wo so won Bible bia na wo di atanechi but tell me ka kire no pa say wo sa the pressure okay ebia so ka ya no ebebam wanka ebebam so best way e kwan ka se pa se bompa e unni nipa no so a na wakata wa okay na Ghana ya ndoso wo hwe nipa o mo hye nkwoma o mo no enye skafo nko na da nipa na sami ameti he ya hye me hu nkomo ni na entro nipa doso nipa be bi o wa o mo hye o kwa o be ma o bi nipa bia o mo be point bia no na wo ye nipa kase okay e wo de o mo be afi nipa enti kwan ya shatter steps a o take ye nam so ma ye chi sofo no o ya de shatter wale no ni normal de sebi ankoyi ankoyi na so de e be sele ni se e papa IGP o se wonya abutre se ne wo se atwi na so akọ won hwe na sisi a wama ni bail na asem no enya but me question bi wo ha me pese wi ya no ma me hu ade wo sunsun efo bi hu a wo betimi approve it depend okay se na me ka kire no wo PSC a wo ka kire obi se bebre na ho sade na wo ntimi nka okay wonti nka ne se wo ko hu obi asem na wo ko ka questions a wo be bisa wo ano den wan hwe a china esa ka se ko hwe obi asem na wo nko na mmom se nipa no e ka kire wo se hwe no mama me okay won se nipa na ba go ahead tu sha wotimi ka kire se see e na ma hu okay see e na wo se yenye a ebe ma no ma e de atutu na me tiri baby de na wa be ka kire me se me be wu ani utibate ema was sign documents bi kura no wu kura no amaso a me bushafo no betwe no malam say wonya yin sa ba ni kwani ba be ka se bia no se na woni ne betna se okay akasa obi ante
Enti de omu ye ne de enkoye jo ya be no ayabi enti malam kan bibi efa kire ahwefo afesu bia na wo de telephone number so atubia nipa bia wo hwe me menhwe se bia wakọ ha se bia wo pẹ no onsankan nipa de otifa ko a oti wa de so na anoma wontu a obuada enti de meka kire no se me ba we so no fa me number na frɛ me how bia wo se ye osika sem se bia spiritual marriage na how we adwuma wo so and I said there be wo pese wo ko give sa wakọ a onsanka and I said there be wo abuchire na wo pen krata why I was sankan krata no bombody say wo frɛ me e wo me number so e na afi nsusu obi o ho a wo abuchire wa ya adwuma sa wa brɛ wa nyeska wo dia bafi ama obi say wo nya japade man na akire nipa na wo pese wo bu no kwasea nyina na wo frɛ me a e wo kwan a ye be fa so a ye be ma wo no ma bia atutudie a obi antime mbu kwasea enti me number so a wo be frɛ me a wo be nya me no 0248 94 6004 0248 94 6004 and 0240 303088. The number no frame so frame video call now say me na me no kasa no obi ankobu sama mi wo ka kire mo yo malam ya dase nyame insha Allah mesraw wa wote number no wa fa pen da wo chro ya share the two screen na se hwe wo ho na fa na efre malam wo how bia na one no eni nkobo wotie malam anu asempo no wa hu se papa onye obi a oye bukata o mebu na momo be prove actual say ewiase ayeti yeda na de chenko no se sunsun ni ho anke yeda ya ntupu entinment na o yale yeso ment na o house frɛ no na one no ending komo like your video see na share all the social media platform no eso and then that would kan ya no subscribe to channel no ye the video bi ato a na onsa etimi akenbi fa comment nso anase asem bi apese obisa fa comment section na se na ye be yi ano e de ama so share me a from Empress Ann e mama nyina ke tire ba ko pe na maje so e de ama o makra. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osenko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dish said we are baby and pabedidi. Wa ohwe nam na wele ye made bibia na bia bi aha na Steven Apia bedidi a ekọ viral no. I would order dwane you are bringing it right there at your doorstep. Enti ye dwane pe fie. Mum na mo be dwane pa na ha na dwane papa wo ye wo East Legon boundary road opposite the self-filling station.